Manipur top channel gi update tawjabne ngasi CBSE gi result out oikre class 12 ki ko aina dugi video su semkre result kamaina yengani khotkani haibigi adugi link du su sta hapake video tiki ko aduga mayam ngasi gi result haidok pasida topper tagi se mi ani tae first position da ko haidi Hanchika Shukla and Charisma Arora haina moi class 12 ki topper ani ne the moi mark sa manana phange 500 out of 500 ki manungda 499 phanga kanda mabanina topper oire aduga moi amaga segi Shukla ko Hanchika se mana mo Delhi public school dagine Ghaziabad dagi and Arora anona mo Arora no from ST public school ay Uttar Pradesh UP gi aduga mabanina first topper ta re aduga second topper na mo mamang oina mayam pass percentage ke hapetang haijarong gi mayam si pass percentage se mamang sahi de gi yamna hingatle aduna north east kangu su pass percentage yam phajarong gani ai thajai my pass percentage yengo mayam around 13 lakhs mu pass taw hai andak sahi da yam phajai mamang sahi ge yengna matamna moi gi sida kano da pithoe ba ko sida pithoe isi yengo mayam increased by 0.04% hengatle 2018 ga yengna matamda hadi 2018 na mo moi sida ip se 83% mu pass percent oi ba ko aduga hantak na mo 83.4% hengat pa point budi mari khatane du oitar su hana ge di hende hengatle na ko aduga sida mayam nupi ahum ne second position da munai se ko sida haire Gaurangi Saula of Nirmal Ashram School and Rishikesh Aishwarya of Kendriya Vidyalaya Amana Rai Bareli and Bhavya am I pronouncing of BRSK International Public School at Haryana have scored 498 out of 500 and back second position tae aduga mayam video se haidi cannot either randomly oina semba video ne ba haidi si sem gi kholaga hana semba na te mayam na sum pau sum pining bagi sum semba ne aduga show ki khot to yar sum mayam saubi ganu hai tare aduga mayam sida amana Arvind Kejriwal hai Delhi ki chief minister mai machan pa sak thabe yawe hai aduda marksi wang pass tore 96.4% chatla kana pass tore adugi viral ore moi matang sam no mayam aduga handakti mayam topper do hoina ko mi ahum go yarak pa cha state amata dagi Chandigarh tegi mi ahum yor e pura viral ore sijo Chandigarh mi ahum yorok pado amana Bhumi Sawan second all Indian topper science ta with 99.4% da ko amana Manat Luthra and Aditya Jain join the third topper mo third topper da commerce ta ne moi laisna aduga mayam maru oibana mayam ko koi north east kangu gi su mark percentage ti yam phajare edo haje ki oina di update che yam phajana laitari mayam haidi topper 118 pu yorok pra 20 pu yorok pra 50 pu ki manung yorok pra haibdo hajibok chapsaba pau khang ma laitri hai moi topper first second third ko haji mayam khangna ri se adu akhang bodo tang update tawjabne iso adu ge hek khoi notice kangu se update anau bulak pu matamda IC video se jam share tawjarake aduga video se mayam matang se solution jarake thank you so much guys bye for now bye bye